बौद्ध युवा कमिटी ब्युगु लिपि प्रशिक्षण ज्याजो कोचागुदु कमिटी यला महानगरपालिका वडाल्या 11 या सहकार्य प्रचलित व रञ्जना लिपि या व्यावहारिक प्रयोग या सन्दर्भे लिपि प्रशिक्षण ज्याजो यागु ख प्रशिक्षण ज्याजो या समापन ज्याजोले पुरातत्व विभागीय महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्ग वडाल्या 11 या वडा सदस्य कृष्ण महर्जन बौद्ध युवा कमिटी अध्यक्ष सतीश साक्य प्रशिक्षक किरण साक्य पत्रकार सुनिल महर्जन लगायत थथगु विचार तय दिगु ख महर्जन चित्रकार स्वर्णिम महर्जन यहाँ हुनुहुन्छ महानगर खबर र त्यसै गरी एचएमएस 24 साक्य जिनिस मेपित हस्तान्तरण यनावली गुली सतीश साकी जेतैना केना नेची दोना के अतितैना अपना छोरा सचिना परियाजु त्यसै मतिनैची जहन्ना अले लिसिबेन तया चुनिमा दिगु तो आशिका सहित 1 2 3 फेरि